Danas kuvamo. Evo, prvo stavio sam malo češnjaka na luk. Imamo divlje šparoge zaleđene. Ovdje je malo bio vegete. Ovo vodu ćemo baciti bio vegetu, lagano temeljac napraviti. I ovdje nam je fini teleći but. Ovdje je zaleđena lepinja koja će ići uz teletinu. Imamo malo crnog vina dobrog. Šugo će nam biti brašno, temeljac i razni začin. Idemo na šparugice. Kasnije ćemo dodati teletinu i onda na kraju pire. Avokado danas nećemo stavljati. Lagani temeljac uz, kako kažu, bio vegetu, mada sumnjam da je bio, ali ajde. Ova mrkva je sigurno bio, vidite. Idemo laganini. Lagani rad dok šparogi ne omekše. Šparoge su omekšale, idemo lagano prebaciti u drugu posudu. Šparogi u posebnu posudu, a ovdje lagano ide teleće meso. Da se krčka, inače ćemo ga podlijevati, malo ćemo brašna. Kasnije ćemo sjediniti šparoge, meso i ostalo da dobijemo fino šugu. Ili ti umak za pire. Idemo soli. Idemo lagano morska sol, čili i češnjak. Bez papra ništa. Ovaj šareni papar, zeleni, crni, crveni. Krompira odljuštiti za pire. Ovo je neki bijeli na akciji bio. Samo laganini. Imamo još malo temeljca. Pogledajte kako je lijepo ova teletina. Malo oštrog. Ne puno. Malo crnog unutra. Za boju i dodatni šmek. Ovo je još malo gotovo. Bacujemo brzo šparuge. Ajmo sad i šparuge unutra. I evo ga. Umak je gotov. Sad se lagano prebacujemo na pire krompir. I lagano krumpirići. Ljubi, šta imamo za ručak? Šparuge i teleće meso. Dobro, i još? Salatu i pire. Da. Ajde, dobar tek.